من از پرزیدنت آینده که در انتخابات 11 اکتبر که انتخاب می شود خواهش می نمایم که در تاجیکستان در مد اول با کار تامین نمودن اهالی یعنی جوانان پیش از همه بسیار مهم است. بعد از آن از بین بردن کورپسیا در جمهوری. ما وطن اینجا امانی باشه، مملکت خلق طرفدار خلق باشه، مملکت آباد کنه، شهر пайтахт آباد کنه مثلا. Я даже не знаю, что можно сказать. Ну что можно ждать? Ну, процветание, что дальше, наверное, еще лучше, чтобы было. Еще, ну, мне кажется, вот с отоплением, правда, у нас не везде еще, вот, во всех домах. Мы в старом доме живем. Всем провели, а вот хочу зимой, чтобы было отопление у меня. Президент оянда мехоем ки ами Тоҷикистон обод кунад, ами чанд хай ки камбизоат дар рӯи ами Тоҷикистон аста, ҳамашона ба як чашм нигоҳ кунад. Чанд хай ки ба хонаву дар муҳтоҷай, чанд хай ки ба зиндагӣ, ба тамоми камбағалони заное ки ина фарзандошон тоқа зӯршон намераса, дастгирӣ кунанд, соҳиби хонаву дар кунанд. мақсади ами ҳамаро ба як чашм нигоҳ кунанд. масъалае ки ҳозир ҳамаи моро дар вай гирифтаст, ҳами касалии вай аст, ковид. бигзор ҳам як беҳбудӣ шавад, масъалаи ҳамон дар ҳамон беморхонаҳои масъалаи умуман масъалаи ман дар назар дорам. Якум масъала. Дуюмаш масъалаи иқтисодӣ. زندگی مردم بهتر شود و مردم کار یابد و مالکاش نخسر شود و من این مسئله. از پرزیدنت آینده فقط جنجوی آرامی میخواهیم و بس. خیلی مشکلی مهاجرت زواداش و فابریکاش و اینجا فقط آدم‌ها همینجا کار کنن، دیگر دولت‌ها نروند.